سینگو بره کو گوزل الا گزا و بهاره و خملیا رز برزا ممکه یاره سر بدن جودکانینا خالد صورت مینا کونه کرمان جینا گلیه یاره مینا جوه در بهاره هف گرتنا فتل فتل تینا خواره عزیز سر کوکوباره بنگی خفور من دادستا اولی لاندن سیم تنبور من گو یاره تنبور دسته من دا حلیا ورا لاوکی خوا کرم کا جوته گلیا گو بیتیو پورو گلین من قماشن ینگی مینا تبی سودا و بهشن سینگو بره من زوزان از چاورشم نیاتما پارا لاوکی خوا کلشم گو بیتیو پورو گلی من قماشم ینگی مینا تبی سودا و بهشن سنگو بری من زوزانه از چاورشم نیاتم پرالاو که خواه کلشم سنگو بری من زوزانه از چاورشم نیاتم پرالاو که خواه کلشم نیاتم پرالاو که خواه کلشم نظامتین آرزشی بوی آوازی گوتبو او هلبست هنرمندکی گلک هیجا و نافدار براستیف هلبستشی بوی هلبستا که بو امی نهاجی بچنه الگزی امی بچنه ایریوانی امی بچنه ناف کردین مین لأرمنستانی دجین امی دوی بشا في خلقا برنامه خدا بحثا هلبستوانی مزن و ورگری مزن فریکی اوصف بکن فیروکی اوصف جی جکرد ازدی بو کو چوبونه ارمنستانی دمجدارا 1934 ده لگند سیپانی یریوانی هاتیه دنه با وکالین فیروکی اوصف جگند یمر چایره سر به پارێزگاها قرسیا باکوری کردستانی پشتی شر جیهانی یکم تبی کردین ازدی و ارمنیین کوی دمی لبر فرمانی کتین او جی چوبون روسیا و ارمنستانی دريدا جمال باتا فيركي يوسف راسي قالك زحمة قالك جوان هاتنا كشتن قالك دريدا مرنا حتى كو جهشتنا يري شتينا جبرتشينا درب دري وي دبستانا سرتاي هر لگند خوانديا لگند سيپانه د سالا 1951 ده دبستان قدان دي دبستانا سرتاي زاروكاتياوي دناف آو هوايا چياي الگزي و خوشیا جنگه ها ورده جبر بویه وی جایی که گرنگ ده هلبستی خود دایه جنگه بسا خوزای کریه بسا چیان کریه بسا آوو چمورو بارن وی داری کریه فریک دبستانا ناوین لگند قدان دیه ده سالا 1955 ده لانستوتیویا پداگوژی یا خاچاتور آبوویان دست به خواندن خویا بلند آد بشا دیروک و فیلولوژیه ده کریه ده همان ساله ده روزنامه یا ریا تزه دست به وشان خویا دو دریج دیکه فریک جی جوی روزنامه را برهم و هلبستین خواه دیکه و دوی روزنامه ده گلک برهمی وی هاتنه وشاندن و بلاف کرن روزنامه گلک هیجای حتی نهاجی باوایی که جاوائن بردوام دبا لیمدکارن وک روزنامه هرید تمندریجی لسر استحمو کردان بنافکن روزنامه گلک هیجای او د سالا 1960 ده انستیتویا پداگوژی یکا خاچاتوف آبوویان کو دست پیکر بود د قدینه فریک پشتی کو انستیتوی د قدینه لرادیو یریوانه جی دست بکار دکی کو براستی او رادیو مروف چقاز قالاوی بکی چقاز بحثاوی بکی هر کیمه جبر جهکی خدا مینا شورش کیبو دواره چاندید چاندیج بو زمانی کردی کلتور هنر ستران جهکی گلک تیبته لورجی کار کریه لی پشتی دمکی جی رادیو یریوان قطبویه هرچندی که لور قدی پیگه که گرنگ بود وکی برپرسی بشه بیجی لور کار دکر لی پشره جور رادیو جدا ده بود هرچندی که برکتنا کار رادیوی وکی خمه که جی ددلیوی ده دمینه لی دف جوی کاری برد ده نتنی کاری وی جی کریه ده همان دمه ده وی گلک تشت ورگرشی کرنه
بەێ زۆزان فێریک وەکتە گۆ فێریکە وسف نەتانێ هەلبەستوان بوو لێ کەداوی بڕاستیت گەلک واراندا هەبوو یەک ژێژی کارێ وەرگەریژیت کرد وەک میناک دە ساڵە 1963 بەرهەمێن گەلک بەرهەمێن بزمانên بیانی ڕووسی بتایبەتی و ئەرمەنی ئانی سەر کورمانجی وەک بەرهەمێن ئاڤەتیک ئیساهەکیان هەروەها ڕۆماننویسێ ڕووسیە بناو دەنگ لێرمۆنتۆڤ و شکسپیر وەرگەران کوردی دیساوی حتا ساڵێن داویە ژیانە خۆ بەرهەمێن بایرۆن گۆتێ پوشکین یاسەنین و هۆڤانس تومانیان وەرگەراندن کوردیا کورمانجی زۆزان گەلک بەرهەمێن ڕەحمەتیە فەریکێ وسف هەنە ئەم دکارن هەنەکا ژوان بناو بکن وەک چافکانی بەلکی یەکەم بەرهەماویژی بوو لێریوانێ هاتیە چاپکردن 61دا گولا ئەلەگەزی ئەوژی 64 دیسە لێریوانێ لیریکا ئەوژی و سوێ نەڤیا دەستانە ئەو هەفتێ و سێیاندا لێریوانێ نارێ ئەوژی هەفتێ و هەفتاندا هاتیە چاپکردن هەروەها هەنێک لە هەولێریژی ژێرە هاتن چاپکردن وەکە حەسرەت و دەستان و هەنێک بەرهەمێن دی لێ وەک پرانیە هەلبەستوانێندن یەن کورد نەخۆشیە بەلا خۆش فێریک ڤەنەکرد مخابن زۆزانم هەرتم ینی هەلبەستوانێن ما ئێک و ئەم پرانی بەحساواتکن هەموو دناو فەقیرتی و هەژاری و بێخۆدانی بێخۆدیتی زوو بارکردن دناو ئێشادە و دفەرقا ئێشادە بوون بەلکی ji ber wê pranyawa bi nexweşiyên giran em dibînin ku canê xwe ji destaniya jî çûne berdivaniya Xwedê بێگومان مانها پەیوا حتا بێژن بە عەرەبیت بێ شاعیر بێژن دزانێ معناوی چیە گوت بێژن حرفی مرۆڤ وەرگەرینێ یعنی ئەو کەسێک و هەست دکێ مەسەلە گەلک تیش چێ دەبن چەوتی و شاشتی مەسەن گەلک کەس هەست پێ ناکەن یعنی حیس پێ ناکەن پێژی نایشن هەلبەستوان هەست دکێ ji bo wê hemû bi nexweşiyên giran dibin dilê wa êdî hewrat dike dilê wa naziktir dibe ji ber wê zûtir em bêjin dikarin nexweş bikevin ê nexweşî zûtir wa dixê nav lapê xwe de bêtir dikarê wa ji ber çi dilê wa nazik e amade ne ji bo em bêjin vê nexweşî ji ber tiştê yîtine wekte destpêkê te got yanî gelek xizmînî dirê demirin li çola der û çola deşt ma ev çiqa zehmet e mirov negotine ke mirov dibêje ev bûye ji xwe bala xwe bidî fêrîk ev bûye bingeha helbestawî jî yekî ji çavkaniyê helbestawî ev êş û ev dijwariye wekî din jî ew jî wek me got mixabin rastî nexweşiyê hat di sala not û şeşan de bêtir nexweşiyê lê giran kir û di yekê gulana 1970 da چوو بە ڕەحما خودێ لێریوانێ ئەو برن نەخۆشخانەی لێور وەفات کرد هەلبەستوانەی مەزن فێریکی وسف di sê gulana 1970 da لێریڤانە پایتەختە ئەرمەنستانê گۆچە داوی کرد لێ لەسەر داخوازاوی لە گوندێ سیپانێ لە بەرپالە چیای دوبووری هاتە وەشارتن بەهار vebû kuç milmilên çiyan û dilê min jî kire kalîn çiyan û da pey geriya xwe hilgeriya çiyan û selam wera sebax wera çiyan û ez 30 salî hêlanê we geriyam çiyan û bi bîna we rengîna we biriyam çiyan û dîsa dîsa we têr nebûm çiyan û dîndara we zivêr nebûm çiyan û min çilkaniyê we av xariye çiyan û xwezî yek wan bibiya avil-heyat çiyan û min bijîta şivêta we çiyan û nemama her hesreta we çiyan û ev helbest bû çiya nivîsiye û herî dawî jî li ser daxwaza wî ku dîsa li qontarê çiya bê veşartin belê zozan bi rastî dema mirov bela xwe didê wêjeya Kurdî li Ermenistan û Yekîtiya Sovyetiya berê ev xaleka pir balkêş e tu hestikî gelekî hesreta Kurdistanê dikişînin pir û pir girêdayî xwezaya Kurdistanê ne elegez pîroz e hest dikim elegez çiyayê elegezê û derdora wê û navçeya wê pîroz e di hemû helbestên wan de jî tê xuyan kirin yanî hertim behsa wê têkirin wekû ku navend bê jware hinek berhemê wî piştre jî hatine berhevkirin û belê hatine weşandin li Bakurê Kurdistanê di sala 2011 de weşanxaneya lîsê dibin editûriya helbestvan û wergêr Kawan Nemir de hemû berhemê Fêrikê Usif ji nû ve çap kirin
لگور کوا نمیر فریک لگل شکوی حسن باشترین هلبستوان کرده دو قناغا یکتیا سوویتی ده و هر وها یکش باشترین هلبستوانه و صبح ساویتی که ده دیروکا کرده ده کوا نمیر درباره فاریک ده و صاد بیجه. فریک اوسف جنگه بیش هلبستکار 4 سالان چیایان بلکین برفه بیانین ده پنگبونا خود مشت بزاف و ایوارن هینک زوزان و دشتان با باران برف و باگره یه همدرد با اوران ره هفرکی پوشکین یاسمین و لرمونتوو مزن وی به حساب رستین اوین و برخودان حسکرنا جوالید نویسینه و دنگی کی نمره او بوی آوائی پسنه فریکی اوسفت دیده بیجه یعنی بالید خوازه بکشینه سرویه که چقاز هلبستوانه که مزنه ده پسنه خوازایه ده از و ساته دیگه ایجم براستی جی وک ویجی یعنی زمان یعنی یکیش هلبستوانین هری ام بیجن لپیشه ده لارمنستانه و دناف کردین مین وان دورانده زوزان هنک هلبستین فریک جی براستی گلک بونستران جی شخوتا جی پرچه خوند دست بکیده او بناوی گوزل کو گوزله او جالیه وقت جی گوت فقیه ایران یعنی نظامتین اریچ و هات بگوتن هنک جی جالیه اردوان زاخوی نمرو هاتنا گوتن هر وها هلبستا دلج منبر امنها بشکی جویجی بخوینن او جی جالیه نظام الدین اریچ و هاتیا گوتن و بویا ستران مروف هست که بریم بخوین زوزان دلج منبر یکسر تشتکی تینا بیرا مروف نوسا یکسر گاوا کو من اف هلبستید از بچکی او جیبوم مگوت ملای جزیری یکسر جبر دل جمن بردمی تی گوتن ملای جزیری مروف دچوی داره الجوی هلبستی از وساته دیگه جم کو فریکی اوسف جملای جزیری گلک باندور بویه جوی هلبستاوی گلک به باندور بویه کو هلبستک وها نویسیه به همان ناوی هما جناف خویایا به همان ناوی و هلبستوان هر تمجی ام بیجن باندوری هف باندوری هید ناف براوانده لجيكي ديجي بحثا فقية ايران جي ديكا انكو هياوي جي هبو جوي مسألة و اوش خورا وك امبيجن ماموستا ديتن لبالي هول دداكو لسر يعني امبيجن ريشا كان شوبكا تايبت بخوا وصابكي لو ما افت كوي واري هف باندوريه هلبستوان جي هف دبن ديدن هف وصايا تيدا وهاد بيجا دلجي منبر دران زيري بروكيري دلجمن بر دلجمن حلان دم خوش خبري خوا بينا مسكو عنبري خوا جنتا سينغو بري خوا دلجمن بر دلجمن جعوي بلك ويكل ددا بشرارو خوش قل ددا زرقي حبي لدل ددا دلجمن بر دلجمن هيواخ من بير ناچن دها ناز نوبارا خاصا بها زلفي زيرين دوراقها بين بشرة بدو بها طير طاووسا پر بزيري دلجمن بر دلجمن هل نگریان ام توارا گل نچنین تو بیارا دوستا منه ناو نیارا ازو خستم ریا داگیره دلجمن بر دلجمن خشبی ما هلار کتی جحسرتا وی صفتي بعيتا قلب دركتي دلجمن بر دلجمن كلاما من حبي خالص او دفينا منا دنجز وكو تكي ناني غارز قرت آفيت ناف ساواري دلجمن بر دلجمن براستی وک مگوت يعني مثلا بيجن وجهه كردي لأرمنستان يعني لسوفيتستان بري از هرتم دبيجم هلبت باوايك سمبوليك مينا شورشكي دقادا هاراستنا زماني كردي دا يعني چاواز بيجم زوزان مثلا بيجن براستی ام تفد زانن لسوفيتستان بري دماكو هين دستهلاتا سوسياليست يعني كومونيست لدار بو هناك ايديولوجيا فرمية دولتي هبو براستی پر تند بو پر هشک بو يعني حمو نویسار حمو هلبستو پرتو کرومان دبن سانسوری دون
نا يعني ئازادی تو ئەوایەکی نەبوو دەوێ هەموو تشتێ بەهاتە نویساندن خزمەتە وێ ئیدیۆلۆژیە دەبا ئەوژی ئیدیۆلۆژیا ژێردگۆتن دوارێ وێژەییدا ڕیالیزمە سۆسیالیزمە ڕیالیست شتێکی وسا ژێردگۆتن دەوێ دووی واری دەبا دەوێ وەکە پرۆپاگاندا باش دەولەتێرە و سەرکەفتنێن وێرە و شەڕی وێرە بە ڤیاوای ژبەر وێ مرۆڤ تێبینیت کێ بال فێریکژی ئەف تشت هەبوو بڕاستی دهنك هالبستيك وامي نخوينندا بحثا واجد كي يعني مروف هستكي هناكي بسني ويدا استهلاتي دي شخو بس لفر مروف تشاوا مروف دوي حقيقي جي بيجي تايبتي بري ستالين بيت سر دستهلاتي هناك خالين باشي هبون يعني نكو حمو ديجي كردابو برافاجي ستالين تيك دا دستهلاتا ستالين افتش تيكبر حتى روجنامه جي راوستان یاگو ما بحث کرد ڕاوەستان بەێ دەمەکێ دا ڕاوەستاندنێ تشتێکی دینجی گەلک کرێت و نەباش کرد ئەو ئەلفابەیە یا بلاتینیا کوردی هات نویسان گوهری کرا کیریلی یان سیریلی دبێژن ئەو وەکەی ڕووسی ئەو لەسەر کوردا فەرز کرد لێ جبوو دەمەکی نەحتا حتای ژبەر وێ ئەڤ هەیە بڕاستی لێ دیساژی ئەو پرۆپاگاندا ئەو ڕێکلام ئەو بێژە سۆسیالیزما ریالیزماوێ هەموو دیسا نەبوون ئاستن و چاو هەموو کوردی بوو ئەم دبێژن هەما کوردی بێ چت بێ بلا بێجا وەک گسۆرانیدا دەبێژین گەلێکی پارا و کوردیەکی گەلێک پارستی یعنی لە کوردیا ئێریڤانێ کوردیەکی گەلێک پارستیە ژبەر و جڤر چوون و دناو غەریبیێدا و بە حەسرەتا وڵات جارنا ئەزولێ پێت حەسم وەک و خۆ لە زمان خۆلوێ پێچابن تەنێ ئەو تشتا و حەسرەتاوە دەرباز کێ کو ئاجارنا مرۆڤ خۆ لە تشتێکی دەپێچێ ئەو زمان بوویە ji بووە نەژبلی زمان خزمەتێکی مەزن ژێرەکردنە و کەدێک مەزن دەبەر زمان دەردانە زمانی کوردی gelek başî paristine. Pir zimanê wa hez dikim. Ew ev hesreta xwe ya xerîbiyê Tirkiye û sif ji bo Kurdistanê her çendî li wê derê hatiye dine, li Yerîvanê hatiye dine. Ew hesreta Kurdistanê wek çawa ku di dilê her Kurdeke Ermenistanê de hertim heye ku hertim di dilê we de ew hesret ku wê rojekê dîsa vegerin serwarê bavûkala. Wê dîsa vegerin Kurdistanê. Pasnê Kurdistanê daye. Dibêje aro antêxîtû hewmaye min vêxîtû halû êlit bêxîtû hey zor û zor desta min lê çi agir nûrîtû hevdû nafûrfûrîtû ji hev bela dûrîtû hey tû rast û qesta min min ra herget dayîtû diya dûr û derayîtû ne livan erdayîtû hey tû erd û besta min ez bilbilim qal û dax tu sorgulî dinya bax li min venabê ax hey merem û qesta min qurn û dawir sal zaman heyrî bengzê te ezman kurdim kuyî Kurdistan wey dil û bindesta min çi xweşik gotiye hey destê te xweş bê Zozan li wir behsa dûriya wê jî kiriye lê behsa ku çawa dilê wî ye jî kiriye hertim ew hesreta bêrîkirina axa bavûkanên we hertim mirov hestikê rojekê jî ji bîr nekirine erêma mirov şîrê dayika xwe ji bîr dike ew jî wisa ye Zozan her wiha fêrîkê me gelekî aşiqekî dilnazik jî bû dilê wî gupagup bû ji bo evînê û aşiqê di gelek helbestan de jî ev yek aniya ziman wek mînak ez ê helbestekê bixwînim bi navê Gulîzera min kam bidên tê de çi dibêje Gulîzerê dengê te tê ji êla dûr wa bi Kurdî Kubra delal seda şîrîn ez helandim li vî erdî seda te tê gendî mîna deng û seda gozelke wê dengê te bûye teyredeka perwaza li nava hewê dengê te tê dixulxula mîna avekaniya zelal hezar Kurdê cahil li temana heyr û metal Gulîzerê tu dibêjî hergê dila dil hebandiya tu çi zanî te li vira dilek serxwe nehelandiya Gulîzerê tu li wira distirê yar gul tu çi zanî yek li vira ser te nebûye şalûl bilbil Gulîzerê ez heyrana seda şêrîn te wî dengî
دەنگێتەی عزیز شەدا ئەز لەسەرتە بوومە بەنگی. gelek jwane gulîzerê acaba stran digot pasnekî wisa heye divê gulîzerê de aya ji bo kê digot dibe ku li ser kesek taybet jî got dengbêjeka Kurd ji ber wî demî stranbêjên mêyên li Radyoya Êrîvanê kar dikirin bi taybet jin jî zehf bûn dibe ku li ser yek ji wan jî gotibe yan jî li ser bedewiya jineke Kurd بس نوی دیگ جوان دجی گوت. افجی تبی. یعنی هلبستوان جانات شتن وسات کن. هنسینور آنج درواز دکن. بله. هلبستی کیه دی هبو بالا من گلک شاند بس ها چم کریه. لی کسی که کو چم. تایبت اگلو. چم کی تایبت نینه. کردستانی ما چم زحفن. از دمی کل دوی هلبستی دنیرم وی کو پسنی چم دابه لی چاوا پسنی چم دایه. کسی که کو چم ندیده بیجی گاوا کو وی هلبستی بخوینه دکاره بزنم به چم چاوا دهرکی چاوا لکهوره کی دخی چاوا جشون ده چه گولک هل گولک سکنه وسا وصف دایه به هلبستی وصفی چمه کی کو چاوا دهرکی دایه ما گوت ده هلبستی خود گرینگی گرگ مزندای خوازای بله بزراف کاری کسی گود ناف جینگه هده نبیجی کاری دی بگهوی بدوی خیال کی دوی خیالی دای افجی دوی واردتی اف هلبست دواره پسندانا خوزایا کردستانی بله مینا چم هر وقتا و هر دم فکرا من دکشه و دکه لملم جاناتی جی کی راست جی کی دوز کورد به و بنرب بحواز هم دی خواه فورد به جاناتی جی کی کور جی خشر و زنار دخوشه دقوجه و دکه زار جاناتی لبندی جی حاسی گول دبه دجوه وی هندی هف دگره بول دبه لی ناکه لملم از هنگی دترسم دلی من دبه خم خوا دپرسم آخ دبه بنجه چمی من واندرا و نچه نگهیجه تو اوکیان و برا بله زوزان براستی او هنکی زاراوت من کرمانجی ده سورانیه ده خوشی نواب خودجی جیر زاراوه هنه یعنی او جی نهایا ام بیشن کرده مین ارمنستان هنکی بچکی جامع بچکی هن جا یعنی جداد بیلی بله براستی کرمانجیه که هری شیرینه اف هلبست زوزان یا چم او کن هاتا بشک جی خوند تشتکی دنجا یعنی بیرامن ویجاره نمالای زیلی فقیه ایران هلبسته کاوی هیا بناوی ای آف و آف گلک بناوو دنگجی او جی وقت پونجینه که او دبیجه لجی که فریک جی دبیجه یعنی دبی آف جمره بو فکرا من دکشه دبی مینا چم هر وقتا و هر دم فکرا من دکشه یعنی دریج دبا ودزله و دکلم لم آفی وسا لفقیه ایران جی کربو وكا إلهامك يدابو يده هشتبو كور ودور بفكري دبي أي آف تشكو ديتي تشكو أرمانجاتا تشيا تبشفو روج ناسكني تتكي جوجو لما لم وتهرد هاريكي ودتشي لواتي تقري هلبستوان هرتن لواتي تقرن دبي واردك هاردكن بتشعفك يدن ليدن هيرن بلكي قولك كسر برافك أو كوربون نوي بدوينا بيني لي هلبستوانك دوی تشتی براستی لبرت سکنه و بحث دکن وک زندیجی لی تماشد کی مثلا چاواتی برحو جان دکی وی چمی چاواتی چاواد سکنه چاواد هرکی چاوا حتی نوقیتی چقاس لجه کی لگبره دخی خوش دبی گم دبی وانا توا پس نوید دی گلک هلبستی نویل لسر خوزای هنه بله ام کارن بیجن هلبستوانه کی خوزا پرست بو عاشق و دلداری خوزای کردستانی بو لی دهمان دمه ده گرنگی به اوجی دایه جبر دناو وی بدویا خوزای ده کسک هلبستوان دوی هرتم جبو وی هستی آماده بی پینوساوی لگل بی کو وی بدوی دما کو دید یکسر برجینه بهلی وگبر همه کی لپای خواه یعنی هلبستی کیا وی اوسا هیا از اوسا دخوینم وی هلبستی بهار شاعر قلمی لجم خواه حاضر خویی بکه تهوديت خمام كتا جهيران تهوديت چمن حمله هالشيان بيلان برتاف كرنولي كحيلان وسيارة سبي السر هالقوشيان
تهودید شپه شقال محسکر ستو بزنیر و بو چالماچیل قلنگا چیتی لعسمان مقسکر دگلی ده گریاروویه کی پیر تهودید درفه رشیلین دنگ بیش بشریتان و بوشه و شردان لسر مازماز که دبهوری دریش راچیا زنجیرا کریشوان تهودید برخا کوزان کرکالین دوی پوش و پلاشان لسر گند و عور تهودید بیر ده گلپریا نارین جترکنیا وگی بنفشا گور و دلی تجی تهودید جیر جیر سترانولی طیرا تورخه ای اولا جاخن بهار شاعیر قلمی لجمخه حاضر خویی بکه زوزان دستیتا خوش بی براستی هلبستا گلک بالکش و واتدارم واتاوی چی یعنی دوی مروف هرتم آماده بی الهام تی دوی شاعر آماده بی بیجه هناك شاعران جارنا وك سيداي جير خوين ما بيستبو قلم دفترا خويا بجوك دبن سري خودا دبن باليفا خودا جارنا نيفي شوي فكرك دهاتي ده إلهامك براستيجي يعني سر أسني بجوك وصاب مرهيش شوي تنزاني كنجيتي يعني تنزاني كنجي درباست بيوتي أوجي وصاد بيجي فيريك يعني براستي شيرتك هوستانا ما موستانا ددا للشعر دي حاضر با أري جبروي كنجي وري نخويايا أو هستو أو إلهام بلي لسر گرنگی دایه اویجی هنک دنگین گلک خوش ت رادیو ایریوانی ده هبون یک جوان کلام بیج و دنگ بیج هلبسته کیاوی هیا دنگ شرو هم بحثا هلبستین مبسش شروی برویه دوی هلبسته ده مروف دبینه بحثنا شروی برو کریه بحثا سترانو دنگ بیجیا کوی کریه بحثا بدویا دنگ بیجیاوی و دهمان دمه ده دستانین کوی وک دنگ بیجیه جهدايا واجي دبي هالبس ده مروف طيبتي يا حكيمو قالت ناف دنقة يا رحمة يا شروي برو حكيمو دنگي شرو پروزه بولوان كون شينو دوزا گو حكيمو ملحمكي پیشكي شاته مميكي غيزا آگر گرته دل خورتا وان جاهلا و تانسزا فقيه تيرا تربي رابو و دلبرا خراموسا دنگی شروع کر زنگین چو گهشت عرش عزمین جحوسو هجماکاری جیل رزین پیورو میزین برفا حچه الگزه کوه ندیا بهار هاوین تگو حلیا و جوردا هات جم و جوا کرا خلین پیره دهاج دو گوره بروها دم کاله زمین دلی وانجی توهف دوبو و اوینتیا خبیر آنین دنگه شرو تگو گهیشت هیلو سیپان و جزیره رابون هفرا کرن صوبت مموزینه جکبیره تگو خجه رابو و گوت سیابند رابه هاتی بهار دنگک پیرا جوه داته ازمام حواس و هجمکار دبی حکیم هی حکیمو دو درمان خلطو هلدا راب سیابن بلکی حکیم بجربینا برینیتا کبرا شرو پروازه بو لوان کون شین و دوزا بنگی فیریک بو سودا سر هلدا هزار حب موسا گو بستری شرو برا دلی من بو کورا ایگر از تیر نابم کلامیتا گو حلان دل بری کیور چقاس خوش بستا سترانین کوی گوتنه همو به هفره ببیر آنینه و گلک جی گرنگی دایه ما ده برنامه دنده جی بحثاویه که کر یعنی کسین ما هلبسفانین ما بری گرنگی دانه کسین بناودن کسین کو خودی برهمن کسین کو تشتین باش دیکن جبو نتوا خوش بو کردا خودی کدن بحثاوا گلک بجوانی کرنه یک جوان جی براستی اف بو گلک بجوانی بحثا شروع برو کربو بله گهداری روداوی ام لورجی گشتن داویا خلقها في برنامج أمد برنامج دندجي ديسا بحثا هالبستوانة كان نوج ورا بكن أفدموا بمين أخش هردنا بخير وخش يا دبن